Apewe sifa. Tunashukuru baraza kwa kutupatia tena fursa ya kusimama mbele ya watoto wa Mungu ili tupate kuleta neno la Mungu kwa kanisa. Nashukuru pia wewe ambaye unakuwa hapa asubuhi ya leo kusudi tupate kuchangia neno la Mungu. Ninajua Mungu atakuwa anakubariki asubuhi ya leo. Haleluya. Basi tutagomboa muda, tutasimama tusome neno la Mungu. Tuko katika Injili ya Luka. Tasi mama Louise apate kutusomea Injili ya Luka sura yake ya 4 mstari wake wa 14 hadi wa 19. Lakini vile vile tutasoma pia na kitabu ya Zaburi sura ya 23 na mstari wake wa 5. Karibu mama Louise. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Luka sura yake ya 4 mstari wa 14 hadi 19. 14 hadi 19. Neno lake Mungu linasema hivi: Yesu akarudi kwa nguvu za Roho hata Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi hata kando kando zote. Naye alifundisha katika masinagogi yao, akitukuza Mungu na watu wote. Akitukuzwa na watu wote. Akafika Nazareti, pahali alipokuwa tangu utoto wake. Akaingia katika sinagogi siku ya Sabato, kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama kusoma. Akapewa kitabu cha nabii Isaya. Na alipofungua kitabu, akaona pahali palipoandikwa, Roho ya Bwana ni juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuhubiri habari njema kwa maskini, kuhubiri wokovu kwa wafungwa, na vipofu kupata kuona tena, kufungua waliochubuka, kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Neno la Mungu. Amina. Amen. Tunasoma Zaburi ya 23 na mstari wake wa 5. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Unaweza kukamata nafasi. Asubuhi ya leo nataka tu nikumbushe wewe ambaye unanifuata ya kwamba tuko katika année ya distinction pamoja na Bwana, na ukiangalia ni sasa miezi 6 imepita, na ukievaluate miezi 6 ambayo imepita, unaweza peut-être kujikuta kwamba hakuna kitu kienye ulishaona, hakuna matukio yoyote yenye umeona, ijapokuwa tuko mu année ya distinction. Na wakati unaona hivi unaweza sema peut-être Mungu haiko pamoja na wewe. Lakini asubuhi habari njema yenyewe niko nakuletea ni kwamba Mungu iko tu pamoja na wewe, na usiache shetani akukonvaincre ya kwamba Mungu haiko na wewe. Mungu iko na wewe. Hata kama hujaona kitu, uwe na uhakika ya kwamba Mungu iko na wewe na hata kuachilia. Kama imetangazwa mwaka wa distinction pamoja na Bwana, na ninaamini tutaishi ile distinction. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hata kuachilia. Kinacho tu itajika ni utembee pamoja naye.
Haleluya. Tangu siku ya tatu tuko tunasema juu ya neno ambayo nasema unakipaka kichwa changu mafuta. Tu huiles ma tête. Haleluya. Na wakati tunaangalia Injili ya Luka ambayo tumesoma, tutamkuta Yesu Kristo ambaye maandiko yako nasema alionekana akijazwa na Roho na akaingia katika hekalu. Wakati aliingia katika hekalu, wanampatia kitabu ambayo inarudilia maneno ya Isaya sura ya 61 ambayo kunasema Roho wa Bwana ni juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta. Haleluya. Sitaweza kurudilia mambo ambayo tulisema siku ya tatu sababu ya muda, lakini acha niingie katika somo ya siku ya leo sawa sawa na jinsi Roho Mtakatifu ametufunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Aseme Roho wa Bwana iko juu yangu na amenipaka mafuta kusudi niende nitangaze habari njema. Na wakati Yesu anasema hii maneno, yawezekana katika sinagogi ambao alikuwa, wakati Yesu anasema hii maneno imetimilika siku ya leo, watu wangeshikwa sana na hofu, sababu katika desturi ya Israel hakuna mtu mwenye angelijitaya kama amepakwa mafuta isipokuwa kama amepakwa mafuta na watu. Sababu katika kutime ya Wayahudi ni mtu ndio alikuwa anakuya na mafuta na anamimina juu ya kichwa ya mtu kusudi huyu mtu apate onction. Lakini Yesu yeye wakati anaingia katika sinagogi iko anasema ya kwamba Roho ndiye amempaka mafuta. Na hii ndio inafanya ya kwamba wakati mwingine ministeri ya Yesu ilikuwa na ugumu ya kukubalika, sababu wa Israeli walipoangalia desturi yao hawakuona nafasi kwenye mtu alikuja akampaka Yesu mafuta. Lakini Yesu yuko anahakikisha ya kwamba ni Roho mwenye alimpaka mafuta. Haleluya. Haleluya. Yani jambo ambao Kristo yuko anataka tufundishe mahali hapa ni kwamba Roho Mtakatifu njoo anapakaka watu mafuta. Chenye watu wanakuyaka fanya kuwapaka wengine mafuta ni kurepete tu processus ya kimungu ambayo nakuwaka tayari imefanyikwa na Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Na kupitia passage hii Kristo yuko anataka tu atufundishe que en réalité sio mwanadamu anayepaka mtu mafuta. Haleluya. Haleluya. Information ya Kristo yuko anatuletea ni kwamba ni Roho Mtakatifu ndio iko charge na kutupaka mafuta. Na Yesu Kristo mwenye alikuwa mwana wa Mungu, mwenye alizaliwa en tant que fils unique de Dieu, lakini alikuwa na besoin naye Saint-Esprit amupake mafuta. Kama huyu mwenye alikuwa mwana wa Mungu alikuwa na besoin ya kupakwa mafuta, mara ngapi wewe? Haleluya. Mara ngapi wewe na mimi tunahitaji kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu? Bwana usaidie sana. Bwana usaidie sana. Haleluya. Alikuwa naye na besoin ya onction. Na kisoma neno la Mungu, ni hii onction ilimupuse kuenda na kuhubiri, na maandiko nasema renome yake ilikuwa kubwa na akasifiwa hata na watu. Bwana tusaidie sana. Yani ni kupitia onction ya Mungu distinction itaonekana maisha yetu na watu watasifia kuona kwetu gisi tutaaparetre mbele yao. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kama Kristo mwenyewe alihitaji Roho apate kumpaka mafuta, na mimi nahitaji Roho anipake mafuta, na wewe unahitaji Roho akupake mafuta. Kwa miezi 6 ambayo inabakia,
kusudi upate kuimpacte mu distinction, inahitajika mafuta juu yako. Ambia mwenzako mafuta. Inahitajika mafuta. Haleluya. Inahitajika mafuta. Na wakati mimi naangalia Yesu mwenyewe alitafuta apate mafuta, naelewa maneno ya Zaburi 23 kwa mstari wake wa 5, ambao David yuko anasema amekipaka kichwa changu mafuta. Haiko mwingine ndio alimpaka mafuta, lakini ni Mungu mwenyewe, yeye peke amempaka Daudi mafuta na akamwandalia meza mbele ya maadui. Haleluya. Lakini tunapoangalia maneno hii ya Zaburi sura ya 23 mstari wa 5, tutaelewa ya kwamba hakuna kupakwa mafuta bila Bwana kukuwa mchungaji kwanza wako wa kukuongoza. Yani verset 5 ya Psalm 23 haiwezi existe kabla hakujakuwa verset ya kwanza ya Psalm 23 yenye iko nasema l'Eternel est mon berger. Ndio maana kwa siku ya 3 nilisema hivi ya kwamba Bwana hata kupaka mafuta kama hajakamata hatua ya kukuongoza kusudi ya kupeleke nafasi ambapo yeye mwenyewe ameandaa kwa utukufu wako. Haleluya. Haleluya. Yani kupakwa mafuta inadepende na gisi Mungu yeye mwenyewe eko anakuongoza. Ndio maana utaelewa Bwana anamwambia Abrahamu, toka katika nchi yako, toka katika ukoo wako, uende mahali ambapo mie Mungu nitakupeleka kusudi nikubariki. Yani Abrahamu kuitika kutoka na kuongozewa na Bwana inafungua mlango ya onction ya benediction maisha yake. Bwana tusaidie sana. Usipokubali kuongozwa na Bwana, onction ya distinction haitaonekana kwako. Hata tutalalamika hapa, hata tupande tushuke, kabla haujaitika Bwana akuwe bon berger kwako, akushike mkono, mtembee naye hatua kwa hatua, hata watutangazie, hata malaika washuke na waseme hii ni anea distinction, hasha, hautaipata. Kitakachofanya distinction ionekane kwetu ni kama tutaitika Bwana awe mchungaji wetu. Na kikuwa mchungaji wetu, tutajiacha atuongoze mwenyewe anataka, ili atufikishe nafasi ambapo ameandaa kwa kutudistingue katika elevation, kwa kutudistingue kwa ngazi zote za maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Mungu hawezi kumpaka mtu mafuta kama hakumuongoza. Haijalishi umuhimu wa maombi yenyewe utafanya, haijalishi utafunga namna gani, haijalishi hata marathon ngapi tunaweza fanya hapa, kama hatuyakubali Mungu akamate nafasi kama mchungaji kwa kutuongoza, hatutafikia distinction. Hata kanisa tulalamike je, hatuwezi kuwa distingue kama tuyaitika Roho Mtakatifu akamate nafasi ya kwanza. Kama tuyaitika Mungu atuongoze. Ndiyo, shibote tunapendaka baraka, lakini chemchemu ya baraka ni Mungu. Na naweka baraka nafasi kwenye yeye peke ameprepare. Anakuya na kutosha kupoint A, anakubeba kupoint B kwenye yeye peke ameandaa zile baraka. Probleme yenye tuko nayo leo ni sababu watu wanasema wanaomba Mungu, lakini hawaitike huyo Mungu awaongoze. Hawashirikishe Mungu mu prise de decision zabo. Mebiko banalalamika Bwana ni mchungaji wangu, kwa mchungaji wako kunini? Mungu abariki frère Daniel. Wakati alisema hapa anahitaji maombi kusudi Mungu amuongoze kuye etape ya mpya yenye anaenda kuanza, nikasema Mungu asante sababu ulilenga mtu leo.
Haleluya. Unajua pana watu wengine wakati anamaliza masomo anajua na mie hapa mimi najichoshelea. Na mie hapa mimi naweza tafuta sababu naingia ulimwengu wa kazi. Lakini acha nikwambie, pamoja na diplome, pamoja na intelligence yenyewe unaweza kuwa nayo, pamoja na makapasite zote unaweza kuwa nazo, pasipo Mungu kuwa mchungaji wako utajiongoza vibaya, na wakati unajiongoza vibaya hautaona resulta. Japo Mungu wetu ni Mungu wa distinction na ametualika na shetu distingue. Mesiri ni moya, kama tutaitika tu awe mchungaji wetu, atuongoze kwa hatua zote za maisha, hata tukikutanana na vita, hata tukikutanana na vituku yoyote, sababu yeko mchungaji kazi yake ni kufea juu ya kondo. Hawezi kuitika utrebishe, hawezi kuitika uzaraulike, hawezi kuitika wakuonee. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hata Yesu kusudi apakwe na mafuta, maandiko nasema aliongozwa na Roho. Kisha kutoka Yordani, maandiko nasema akaongozwa na Roho mpaka jangwa. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana nilitaka kwa muda kidogo kabla tuache wakati tuanalize Psalm 23 na Luc 4. Tukiangalia Psalm 23, Daudi konasema aseme Bwana ni mchungaji wangu, akaniongoza kwenye malisho ya majani mabichi. Lakini Kristo yeye anasema, maandiko yanatuonyesha yeye wakati alijazwa na Roho Mtakatifu, yeye akaongozwa katika jangwa. Haleluya. Na hii ni changamoto ambayo nataka kwa pointi mbili ni kurevele realite ambayo iko katika Psalm 23 na Luc 4 yenye binakutanana sawa sawa na mafunuo ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Yani deux vérités importantes à retenir. Ya kwanza, wakati unaongozwa haidependre na liye kwenye uko unaenda, lakini cha muhimu ni kujua ya kwamba Mungu iko na wewe. Haleluya. Yani ya kwanza uelewe, haijalishi mahali ambapo uko naenda. Ya muhimu mahali kwenye uko naenda ujue ya kwamba Mungu iko na wewe. Jua akikuwa na wewe inakutosha tu. Haleluya. Haleluya. Na hapa nataka watu watoshe confusion. Mahali ambapo Mungu ananibeba mie Dr. Aladin, haiko forcément ndio kwenye atakubeba wewe Dr. Bienfait. Hapana. Mahali kwa Mungu ananibeba haiko ndio kwa anakubeba forcément. Ya muhimu kwenye ananibeba mie nijue na nikuwe na uhakika ya kwamba niko na Mungu. Na kwenye anakubeba Dr. Bienfait ukuwe na uhakika ya kwamba iko na wewe. Katika marshe yetu na Mungu tunafanyaka maerere mingi sababu tunatakaka tujirefere kwa voisin. Unataka ujue voisin anafikia wapi. Unataka ujue Mungu amefanya nini kwa voisin. Na hii inakuweka mu distraction, unasababu kukua focus kumaneno yenyewe alikuambia na kwa mwenendo wako pamoja naye. Na hii inafanya watu wengi wanaeshue mu marshe yabo na Mungu. Sababu unataka ujirefere kwa voisin. Mungu anaweza kufanyia voisin yako kumiaka 3 na anamuinua. Mewe anakufikisha hata kumiaka 10. Yeye yaonesha kwamba hauna Mungu. Njia ni kuenda shiwote tuko tunaenda, lakini matukio ni tofauti. Sababu Mungu yeye hakuwake wa kufanya mafotokopi. Mungu yeye anaproduire akabibiko original. Yani maisha yako haitafanana na ya mwingine. Inaweza kutanana nafasi moja, lakini wewe uko na originalite yako ya wewe mwenyewe. Bwana tusaidie sana. Haleluya.
Ambia mwenzako formule yako haiko njoo yangu. Israeli, Mungu anaambia Musa, tosha hii taifa hapa uipeleke kwenda katika Kana. Lakini Israeli natembea miaka 40. Biko wanazunguluka mudezere juu bafikie wapi? Kana. Meangalia Yesu yeye kutoka yake Egypte kurudia Yerusalemu alifanya tu siku moja. Haleluya. Israeli ifanya miaka 40. Me Yesu yeye anakimbilia Misri, me anarudia Israeli musiku hii moya. Alors que taifa hayo ya Israeli ilifanya siku 40. Ni ule Mungu mwenye alipeleka Israeli ile miaka 40, njoo ule Mungu mwenye anatosha Kristo pale kwenye ile taifa ilifanya siku 40 juu ifikie mahali ambapo wako wanaenda, yeye anamfanyisha tu siku moja. Njoo maana bia mwenzako bisikutishe. Haleluya. Bia mwenzako bisikutishe. Wewe kuwa focalize ku objectif yako nayo. Angalia Mungu mwako natembea naye. Kila leo jiulize, eske niko na yeye? Sababu kuwa na yeye inakutosha. Bwana usaidie sana. Haleluya. Inakutosha. Mungu akikuwa na wewe, haijalishi miaka ipite. Watu ndio wanaweza sema, watu ndio wanaweza kucheka, lakini wakati Mungu atajitokeza, bale balikuwa wanasema ndio wenyewe wataanza tena kushangilia Mungu wako. Chapia Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha muhimu ni kukua tu na Mungu. Na wakati uko na Mungu, jua kama destiny yako iko original. Haitafanana na ya mwingine. Hapana. Bakutangulia batangulie. Haina shida. Na mimi sasa ndachomoka, ndakuwa wa mpya. Na wale walitangulia nao batanza niangalia. Sasa na niangalia bananza niamfie. Bwana usaidie sana. Haleluya. Haleluya. Hata mtu akwambia wewe ulifanya aje ufikie mwi niveau. Bwana wewe hauna cha kumjibia. Sababu una siri. Una siri na Mungu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Una siri na Mungu. Acha watangulie wakutangulia, lakini na wewe ujue wakati wako huko. Wakati wako huko, kama tu uko na ule Mungu mwenye kwa anakupeleka katika nafasi yako ambapo anaenda kukudistingue akikupaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nataka niambie mtu asubuhi ya leo, ukuwe na confiance na Mungu mwenyewe kwa anakuongoza. Kama hauna confiance na Mungu mwenyewe kwa anakuongoza, utakuwa troublé na maneno ya watu, utakuwa troublé na elevation ya watu, utakuwa troublé na vitu vyenyewe utakuta mbele yako. Me ukijua ya kwamba huyu Mungu mwenye niko naye, kuwa tu naye na nitosha, hakika utaona mkono wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili ambalo nataka ujue kama verite ni kwamba Luc 4 na Psaume 23 ni kitu kimoya tu. C'est la même chose. Haleluya. Sababu kama Daudi aliongozwa kwanza kwenye maji matulivu akalazwa kwenye majani mabichi, Yesu naye avant aende mu desert alikuwa kwenye maji matulivu katika Yordani. Na wakati anatoka katika Yordani, maandiko yanasema akaenda hadi kuingia katika jangwa. Yani avant afike mujangwa, yawezekana alipita. Haleluya. Alipita katika njia dans les sentiers de la justice pour que a atteindre désert. Or désert mahali ambapo alikuwa inalinganishwa na vallée de l'ombre de la mort. Haleluya. Haleluya. Inalinganishwa na vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que mule mu désert hakukutana Mungu. Maandiko nasema akakutana shetani, na shetani akamjaribu. Peut-être unaweza niuliza,
desert tunaanza ikompare na vale. Maandiko yo peke inatupatia jibu katika Luka sura ile ya 4 kumstari wa 5. Inasema ya kwamba shetani akakamata Yesu mule muvale mwenye alikuwa amo, akamupandisha juu ya mlima, akamuonesha ufalme wote wa ulimwengu. Yani Kristo alikuwa mule muvale. Haleluya. Vile vile Daudi alipita muvale ya ombre de la mort na kuogopa kitu. Kristo naye sababu alikuwa mule muvale de l'ombre de la mort hakuogopa, sababu alikuwa na uhakika ya kwamba Mungu iko pamoja naye. Hata shetani angelikuya aanze kumjaribu, Kristo alimshinda sababu alikuwa focus ku mission yake. Probleme haiko kukua muvale de la mort, mais probleme ni kwamba utavaincre kila tukio yenyewe unaweza kutanana nayo muvale de l'ombre de la mort. Na attention hapa uelewe ya kwamba wakati shetani anakupresenter plat, ujue ya kwamba Mungu amekwisha kukuandalia meza. Mais shetani hataki ufikie kumeza, anaanza kupresenter hi plat. Yani anakudistraire kusudi usifikie kukile kenye Mungu amekuandalia. Wakati unaongozwa na Mungu, haijalishi kusema ya kwamba hautakutana na vituku. Hapana, utakutanana navyo, na Mungu iko pale. Yake tu anakamata assurance ya kwamba iko na kuongoza. Mara ngapi walio wengi walipokutanana na shida, ingalao waliongozwa na Mungu, wakaacha kwanza kukua focus kubienye Mungu alibaandalia, bakaanza tomolea dunia macho. Ndio utaolewa musika anayua ya kwamba iko na ahadi ya kuolewa. Mejua naona sawa siku zinaendelea, anasema omo nipige rakursi. Pana watu wengine a force ya kuona anakosa kazi, iko capable kupitia njia zisizompendeza Mungu kusudi tu apate kazi. Bwana usaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku moja nilikuwa nahubiri Tanzania, baka nipigia simu, nikaangalia simu, hii ni namba ya Kongo. Nikajibia, nikapata apele, ilikuwa ya hospitali ya Panzi. Bananiita, bananiambia, Dr. Aladeni, wewe ndio kuya kesho lundi ufike Panzi ufanye examen ya test d'embauche. Nikasema haina shida. Nilipomaliza mkutano nikaambia mchungaji Ezra Asumani, nikamwambia wamenipigia simu, yani sitalala Tanzania, inabidi kesho na 10h nikuwe hospitali ya Panzi. Mungu akanijalia, nilipofika balikuwa walishaanza examen, nikafanya examen na nikamaliza mbele ya watu yote. Mzungu akanipatia mkono, akanambia, wewe ulikuwa nyuma, unatoka mbele. Akanambia, hakika hii kazi ni yako. Yani akanirasire. Mecha kushangaza, siku mimi nakuya fanya interview, effectivement nilikuwa na besoin ya kazi. Mimi nakuya fanya interview, mimi namaliza interview, ananiambia unajibu vizuri, utuambie nimero yako ni nimero gani? Bwana tusaidie sana. Nimero yako ni nimero gani? Nikakuwa sasa mimi nachanganyikiwa, nimero yangu. Kaambia mimi navala nimero 41 ya kiato. Kaambia haiko ile. Kwa akili unaweza kuwa nayo huko yuma hivi. Tuko na kuuliza loge yako ni loge gani? Nikachanganyikiwa. Bwana tusaidie sana. Nikachanganyikiwa. Sasa nilimwambia mimi sina loge, hii katuma mimi nakosa ile kazi. Ni wakati yenye Panzi likia fungula hospitali Buzi Bulenga. Mimi nipasha kuwa medecin directeur wa ile hospitali. Mejutu sikukuwa na loge, ikatuma mimi nakosa ile kazi. Haleluya. Et pourtant kulikuwa possibilité kama ningeliacha Mungu na mimi nijiorozeshe muloje fulani. Kama niko Buzi Bulenga comme médecin directeur, mais itanifalia nini? Yawezekana kama sikuitika ile ni sababu Mungu alikuwa ameniandalia meza, lakini shetani alikuwa ananipresenter plat kusudi anidetourner na plan de Dieu. Juu siwe kama ningeendaka mwile njia, kama niko nasimama pa niko na hubiri neno la Mungu.
katika bonde la uvuli wa mauti usisikie kila sauti. Hakikisha tunasikia sauti ya mchungaji mwema mwenye kwa anakuongoza, sababu kule kwenye kwa anakuongoza mu distinction. Hata miaka ipite, hata uzaraulike namna gani, siku atasema tu na watu watafunga kinywa. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kushawishi sana ukuwe na confiance na Mungu mnatembea naye. Mungu mnatembea naye kwa mwaminifu. Kama alikamata hatua ya kwenda na wewe. Tukiangalia mretroviseur kwenye tunatoka na Mungu na kwenye leo wametufikisha na kwenye kwa natubeba, hakika hatuwezi fanya erere ya kumwacha, lakini tutamubana kama mchungaji mwema, na tukijua ya kwamba tunaenda naye tutafikia mu distinction na utukufu na heshima zitamrudilia yeye wakati watu watatuona katika utofauti. Simama tupate kusali. Tumuombe Mungu asubuhi ya leo. Haijalishi ulienda njia gani, haijalishi ulienda bila Mungu, lakini asubuhi ya leo habari njema niko nayo ni kwamba Mungu ukimwacha kuongoze, hakika hautakuwa desi. Umwambie tu Mungu asubuhi ya leo, hata nilienda vibaya kwa akili zangu, mimi nataka tule ukuye na mimi unishike tena mkono, uniongoze. Juu kiniongoza utanitosha mwima erere niko amo na kunibeba njia sawa. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Maandiko nasema katika Proverbs sasa yasema njia zote ziko za mzuri, zinaonekanaka za mzuri kwa macho ya watu, lakini Mungu ndiye anakuwa anachunguza. Haleluya. Haijalishi kwenye ulishaenda, lakini nakutangazia ya kwamba kama asubuhi ya leo utaambia tena Mungu, mimi nakuhitaji ukuye kama mchungaji mwema kusudi niongoze, maisha yangu ipate kubadilika, na utaona mkono wa Mungu. Karibu tupate kumwomba Mungu. Mungu Baba uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninachojua ni kwamba umeleta neno kwa ajili yetu, sababu namlenga mtu. Haijalishi nafasi ambapo tulienda kwa akili zetu, haijalishi nafasi ambapo tulijikuta, lakini asubuhi ya leo kupitia neno lako ninakusi Mungu, umuone huyu baba, umuone huyu mama, umuone huyu kijana, kaka na dada, mahali ambapo ameenda, na kwa neno lako asubuhi ya leo ameacha roho yake wazi, ameacha maisha yake katika mikono yako, makusudi ya kwamba uje kama mchungaji mwema ili kumsaidia tena arejeshe katika zizi lako, aongozwe na wewe katika nafasi ile ambayo namubeba ya distinction. Mungu wetu na baba yetu, utusaidie katika mwenendo wetu na wewe, hata tungalipita katika bonde la uvuli wa mauti tusingaliogopa. Utupe neema ya kukuwa na masikio ya kukusikia. Njoo wewe, tusisikie kila sauti ambayo inaweza kututosha mlengo yako, katika maandalizi yako ya kutuinua, katika maandalizi yako Bwana ya kufanya utofauti katika maisha yetu. Tunaomba neema hii Bwana kupitia Roho Mtakatifu apate kutusaidia, apate kutuelewesha nini iliyo mapenzi yako kwetu, ili Bwana tuambatane na wewe tukikaa katika miguu yako, tusikie sauti yako ya upole ambayo inatuongoza katika njia sawa, ambayo inatuongoza kwenye maji matulivu, ambayo inatuongoza nafasi pale ambapo umeandaa meza mbele yetu, ili wale ambao walitudharau wanapoona gisi umetupaka mafuta, wanapoona gisi unavyotuinua, waseme hakika hawa wana Mungu. Asante Bwana, sababu tena asubuhi ya leo umesema nasi, ndio maana tunakushangilia, tunakushangilia wewe, tunakushangilia katika Kristo Yesu. Amen.